Bagay, kumusta ka? Nasaya atak mo at bagis. Kasi na po Diyos. Saan ka nakatan? Saan? Ngam nag-COVID yung anak ko. Wala ya? Kakasano dan? Kasi na po Diyos. Nasaya damaten. Saan da nga napakarwan. Ay, nasayat. Ano kasta? Wan bagis. Kitsi ka mo. Kumusta ka? Bagay, na-COVID ni Mrs. Nalasat na. Nalasat na mo, chika. Ay wan? Wan, bagay. Kasla saan ka nga naragsak ka ng istorya na lasat ni Mrs. mo, bagis? Ay, saan mo, bagay. Pudno ka, mat. Apay, kumaan sa anak-anak ragsak. Ay, excuse me bagis no. Maditi reading ko. Apo, aya. Doon na iti dinadaan na dahil ito yung pandemic. Huwag nga ron bagis. Gano siya klamay sa adamot pagsayatan na. Anya kumamot pagsayatan na bagay. May sa akit naikantayo ti gundaway nga aginana kinagpanunot asan kat apuro trabaho lang. Agpay sudata bagay. Uray siya kit iti kabayag nga awan ti Biaje. Anya kit ado mati panaglanglangin mi nga gaama kit ginanas kumot guys. Ayun Trabaho at trabaho ba si ti tiyempo para pamilya. Anya ti serbina ti ado a kwarta no di mat umdas ti tiyempo mon para pamilya mon. gusto dahil bagis. Masapol iti balance iti biyag. Isut ga po ng adupay na di Amerika, dagiti madingag subli iti trabaho da, kat kinaykayat dan ti ag-retire na sapsapa. Wen bagay. Kasla ni kasinsing ko nga ada jay California ngay. Ay, gunggayang kumusta da? Nakaro ka no ti COVID jay stage bagay. Kas pag-aamom ng jay pamilya da aw mo nakaptan. Nagsaya atin no kasta. Wen nagdas mo chika bagay. Ako nga di plano da nga agbakasyon manan. Awan pa ay bagay ta paturay da sumayat ti kasasaan. Wen mo ta? Ngem masansan kami nga agsarita ken insan babaen ti messenger. I see. Kagul ka, na istorya na bagay. Ani gayam iseta, abalasang na, nalaingag kanta. Kasta ka di? Wang bagay, kinagpaiso na nag-intermission ka no iti concert ni Shin Erics. Shane Erics. Well, Kasta nangag ko daytan. may sa iso na ang nalatak a Filipino-American singer bagay. Ay, wen. Isu na ka DJ ka boses ni Karen Carpenter? Awan sa bale. Wen, malagip kon. Di boses na kat kapareho launay ni Karen. Wang bagay, gusto ta ko nam. Ala, ituloy mo. Kastoy, napangkano nag-concert ni Shin Erics di San Francisco. Nag-intermission number ka naman ni Iseta. Wen aya? Awan bagay, naiayo launay dagiti nag-attend ti concert. Tanapintas mo't at talaga ti boses na maya pa ti stage presence na kano. Kat di pa kat na-eclipse na dagay main performersan. Samot abagis ngem nagustuhan da talaga. Kita man. Kinagpaiso na bagay. Mabalinta buyahin di performance na. Apa ada nang record? Adda bagay, adda. Kasano nga napasamak deta? Kastoy bagay. Iti na minsan na tinawagak ni insan. Ni iseta ti simong ba jay cellphone na. Okay. Kaya iso nga nagsalita kami. Yes, hello? Hello. Is this Iseta? Yes, who's this?
It's me, your Uncle Bong, Iseta. Oh, hi, Uncle. How have you been? I'm okay. What about Auntie and my cousins? Oh, they're all fine as well. Thanks be to God. How about you? I'm good, and all of us are okay. Oh, that's good to know. Did you want to talk to Mom? Yes, please. Oh, she's out, but she left her cell phone behind. Oh, no wonder you have it. Yes, I figured that this call was important, so I decided to pick up. Okay. I will tell her that you called. Please. But actually, it's you that I wanted to talk to. Oh, okay. What about? I heard that you did an intermission number at a concert and that the audience was so impressed with your performance. Oh, yeah. Thank you, Uncle. I didn't know that you're a great singer, but I wouldn't be surprised though. Oh, yeah, thank you. I sing every now and then. Iseta, may I ask you a favor? Of course. What's up, Uncle? Do you mind sending me a video copy of your performance? Oh, yeah, not at all. Thanks. I'd like to share it here with your aunt and cousins and my friends as well. Sure, no problem. Thanks, Iseta. Yeah, of course. I'll send it to your email as well as a snippet of a song in Tagalog. Oh, thank you so much. I would really appreciate if you could do that for me. I could share it with your relatives and all other friends as well. Okay, you take care now, okay? Okay, you too, Uncle. Okay, bye-bye. Goodbye. In-send na jay video clip nga eh. Jay babaan iti email. When? In-download ko na dito yung cellphone ko. Okay. Atoy na eh. Guray talo kata. Nakita pa yung password no, bagis. Ay ko na. Ne, buya mo. Lamang nga ro? You call me out upon the waters, a great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am
my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Mayroon akong nais malaman. Maaari bang magtanong? Alam mo bang matagal na di kang iniibig? Matagal na kong hihintay, ngunit mayroon kang ibang minamahal. Kung kaya't ako'y di mo panamansin, ngunit walang tama, nais kong malaman mo. Ang puso kong ito'y para lang sa'yo. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nandun ako ang puso. Kung sakaling iwanan yan, huwag kang mag-alala. May magpapakita sa'yo, nandito ako. Naimas mo, dati ulot saan dati gayon ko bagas. Ngam, anya tima ko nam ngay bagas. Pudnumot, jay kinunam nga nalay nga kumanta. Kuna nga rudan. Imalalang atakin ka. Mabalin ako ng tikas na ng uray ni mismo nga insan. Nga nanang na. Nanang na. Ke, mayat ti boses na bagas. Wanaya? Di kad pa'y musically talented ti pamilyayo? Adamo basi. Bagis, di peregrine ako naman. Ay sus!